anggen jalaran punika mawinan iraga patut utsaha sane patut anggen jalaran danone suci dur asri ngemit lan ngelestarian punika kesucian danu taler mangga asri kekatonan ring menawa dharma sastra ring pustaka suci menawa dharma sastrane nika sampun kaunggahang irika masa dan dados irika kebawasang iraga nenten dados ngerusak tarune sane wenten miwah genah-genah patirtane lanya maren danu sapunika taler iraga nenten dados nyemeren kadidanune punika antuk mewareh mebacen getih lan racun turah mangkine kebawas limbah kadiasa punika tias malih ring genani tios malih ring niskala iraga patut ngaturang upacariyanya ring danune punika minekadi mapekelem pinakecih nebatin niraga dados umat Hindu ring ide yang parama kawi Om Santi 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 Om. Inggih kada sapunika inggihan sami